Tak, dobro jutro vsem skupaj. Danes se odpravljam na surfanje, ker je sobota in so naši na faksu organizirali neki izlet za vse mednarodne študente, ki hočemo doživeti nekaj več, kao. Se tako je pisalo. Nekaj cajta je že bilo, odkar sem se javil. To pa zaradi tega, ker sem pač skozi, ne vem, glej, zaposlen. Gremo v kino, gremo pit, gremo, ne vem, na plažo. Na faksu sem seveda tudi bil, to bo prišlo malo kasneje, bom v ponedeljek se malo razkazal. Drugače, tam v bistvu sam pokazal, kako izgleda moja pot do North Terrace. Se pravi tam, kjer so vsi študenti, kjer je tudi večina klubov, pa kjer je seveda tudi moj faks. Ta ulica, po kateri hodim, je nekako pač moja ulica, ali kako bi rekel. Tu grem v bistvu vsako jutro na tram, ki upam, da ga nisem zamudil. Sicer vsaki tram pride na vsakih 10 minut, tako da tudi če enega zamudiš, pač greš na drugega, ni takega problema. Malo večji problem je, če zdaj tega zamudim, ker mislim, gremo z avtobusom in imamo točno uro. No, bomo videli. V glavnem, tram bi mogel biti nekje tu. Aha, vidiš tram? Tam doli je. Tista rdeča zadevca, tam doli v daljini. Tisto je moj tramčič. In jaz bom... Ja, mislim, da bom spet mogel ilegalno prečkati prehod. Ja. Evo ga, tramusa. Končno. Dokaj hitre zadeve, tako da pač... Aha, po centru so zastojn, to je ful cool. Če pa greš kamorkoli izmed centra, pa je pod $1, se pravi 60 evrskih centov med 9. pa 3. Če pa si pred 9. pa po 3. pa $1.80, kar je, ne vem, €1 ali nekaj takega. Za pač celo vožnjo, kako dolgo pač rabiš se voziti. Tako da sploh ni tako drago, ne, kot bi si človek mislil. Te pa gremo na tram. Vidimo kar fina zadevca. Jaz sem vam zdaj tu sedel in dejansko ni gužve, ker je sobota. Tako da je pa se pa ful slabo vidi. Vidim, da imate tram reklame, tako da malo kasneje še mesta problema. The next stop is Adelaide Railway Station. For train services, Festival Centre, Adelaide Oval, Adelaide Convention Centre main entrance, and Casino. Exit on the right in the direction of travel. Okej, pa smo tu. Taka fora. Dejansko, to je moj faks.
Če ga pokažem na hitro, ta stavba, pa vsaj tiste stavbe vzadaj. To je druga univerza, to je medicina, se mi zdi, ja, medicina od moje univerze. Ja, to je ta business school, ogromen logotip. Aha, pa tam doli še neki raziskovalni center. Dokaj zanimiva stvarca. V ponedeljek moram malo več pokazati, kako izgleda notranjost faksa, ker je pač bolana. Jaz sem zdaj z mojimi tu dobo, pa se javim iz plaže. Torej, šel sem se sem nujno po eno kavo. In spoznam eno prijateljico. Can you say hello? Hello, I'm Jamie. In spoznam Jamie, pa mi reče, da imajo tu nekega Peter Rabbita, pa pač meni ni jasno kaj. No, tu je. Glejte ga. Kje si male? Kje si male? Dejansko malo zajca. Nič, kavo moram dobiti, pa gremo surfati. Evo, moja grupa. Bomo šli malo surfati danes. Naši busi, na katerih moramo biti pripeti za čuda. Pol pa bom še malo frende predstavil. Vidimo. I'm gonna speak in Slovenian, se pravi, to so moji frendi, oziroma moja grupica, kjer sem spoznal. Glavnem, to je Jooli. Hello. To je Ana. Hola, mi nombre es Artin. Artin, ki je iz Kanade drugač. To je Ismail iz Španije in Pao od Kanade in je njegov rojstni dan. It's your birthday! And mislim, da smo vsi ful navdušeni, da končno gremo surfati, pa ja, bomo videli. In other words, we're going surfing. Yes, exactly. We're gonna Astrovia the surfboards. No, se vas jih mogo naučiti na zdravje, ne, tako da. Hej! Malo kasneje, malo abe. Lepo je. You know, it's a city of churches. It was settled by Christians in search of social reform, peace and freedom and equality. And so they used this route knowing that there was jobs and work down in the whaling station, down in Victor Harbour where we were going. Very nice. Put the music. Artin, where's the music? Where's the music? Ladies and gentlemen, I'll be open for questions. I'll be here all day and I'll be taking autographs from one. When the video that Artin. Everybody's open, I hope it is. Mama kolego Artina se je čisto zmešalo in ima tapas banano. And so, a beautiful area. We call this Adelaide's retirement village. Where are we? Yeah. Victor Harbour. Victor Harbour, ki je kao Average age, prva yeah. evropejska naselbina. Tu so Evropejci pristali pa prvi, Really good swimming. pač prvo mesto naredili. Tako da sem gremo surfati. Zgleda ful lepo. Water temperatures down here. You guys are all going, what? Seveda imamo na poti tudi enega Azica, ki ne vem, lovi tote boge race. Moji prijatelji seveda, ki ne vejo drugega kot kletvic, ki sem jih naučil, ne, seveda. Tako da ja, glej, morje. Tam je morje. Zdaj pa gremo naš avstralski vodič pa nekaj wandering povedal. around or you're on Granite Island, we don't know where we are. We're going to be meeting here for lunch at 11:30. Around about 11:30, okay? So if you get lost from the group or whatever, around about here for lunch at 11:30.
What's hello in Slovenian? Is Zdravo. it Slovenian? Zdravo. Zdravo! Yeah. We are at Granite Island, and we're going there now to find some penguins and to go hiking because Romano here loves hiking and loves nature, so let's do it! Okay. Da prevedem to na hitro za vse tiste, ki ne govorimo angleško, se pravi, gremo na Granite Island in vsem je čudna slovenščina. In upam, da bomo našli kakšne pingvine, ne? Ampak tu je zelo lepo in tu so pa je pristali, se pravi, prvi ljudje iz Evrope. Tako da malo pogledamo okoli. Evropa! No problemo. No problemo. I said like the first settlers from Europe were landed around here. Doggo! Don't miss the doggy. It's gotta be on your... I hope that's a dog. I hope It is. Seveda, nisem še povedal, to pa je moja druga prijateljica, Teja, Slovenka. Edina prijateljica. Edina Slovenka, tako je. Kaj boš rekla, Teja? Boš pozdravila moje? Servus. Tako, kam gremo? Pingvine gledati? Tja gremo. Ja, ok, bomo se javili od tam. No, zdaj gremo malo po otoku okolje, sem zvedel, nažalost, da ni pingvinov. Hey, what's up? My friend Zane. Howdy. What are you gonna say? I'm proud to be an American. V skupini imamo tu enega fotografa, ki je pač zdaj trenutno v svojem naravnem habitatu. Poglejte ga, poglejte ga. What are you seeing? Naked ladies. Naked ladies? Where? I'm not seeing any naked ladies. This lens does not zoom. Okay. I'm just going to see. Ni nagih bab, samo morje je. Zdaj bomo po planilce, ker poglej, kaj imamo tu. Fucking pice, stari. Zmozali smo psa, ne? Tako so spodobe. Gremo v senco. Zdaj pa gremo počasi surfat, končno. Čeprav ne vem, kak je to plan, da se najprej najemo, pa od te gremo surfat. Ok, teže. Hey guys! Where are we going? Tako da ja, končno zdaj gremo surfat. Pa se malo osmešiti, ne? Tako bomo videli. Ampak nažalost nemam kamere imel s sabo, ker je možnost, da izgubim nekje med valove. Nimam pa žal tistega pripomočka, tako da bom od nekoga drugega zmontiral zraven. Pač nimam hlač. Šli smo surfat za uro pa pol. Pa vsi smo pune mega utrujeni, tako da, oh my god. Ne vem, če nama spali vsi na busu. Zeno je se ful všeč moje noge. Spokojno, ekstra smešen trenutno. Bom je ene hlače posodil, tako da bomo šli še enkrat surfat. Je ful naporno, uspelo mi je, da dvakrat se vstati. Ja, nadaljujemo zvečer. Hey guys, so we're just done surfing for about 2 hours. We had fun with the drone, we had fun with catching the waves. We did miss a lot, we got a little bit, but it was really great. You guys should come and try this out as well. Definitivno. Treba priti ven let pa pozdraviti vse ostale. Was that your drone? Ok, pa smo očitno prispeli nazaj, jaz sem spal za lepi cajt. Na avtobusu bilo fantastično. Bye!
se še moramo zmeniti, kaj bomo zvečer počeli, pa bomo videli. Tukaj zdaj hodim je, v bistvu se reče Hindley Street in pač najbolj znano je potem, da so tu vsi bari, klubi, se pravi, to je party distrikt tega mesta, se pravi, verjetno bomo danes šli v katerega izmed teh barov, klubov, recimo RSQ ali pa HQ ali pa nekaj takega, ne vem, za mano je recimo en športni bar. Pač Avstralci imajo ful razvito toto bar kulturo, kar pomeni, da se pravi grejo v bar pa se ga tam napijejo, ne, ampak ne v tistem stilu, da bi pač sedeli za mizo pa ga pili, no, je delno tudi, ampak je pri njih deluje sistem tak, da greš v bistvu do šanka, tam naročiš, plačaš in si kar vzameš svojo pijačo, se pravi, ne vem, kako pivo ali pa ne vem, kako Red Bull vodko, karkoli, boš si pač skupaj, si moraš pač sam naročiti pa sam vzeti. Med drugim pač tu najdemo tudi kakšen gentleman's club, najdemo kakšne mini restauracije, potem kakšni McDonald's, KFC, se pravi kakšni bolj junk food places. Ful popularna je dejansko tudi tu šiša, se pravi pač šiša bari so popularni, se pravi, kako bi rekel, tu najdeš dosti različnih vrst ljudi, tudi različnih narodnosti ljudi, pač odvisno v kateri bar greš, ne. Dejansko tako da recimo, evo, pa tajska restauracija je tu. Nekako tako zgleda mesto. Ful je živo ob petkih pa sobotah. Se pravi, ker je danes sobota, bo danes v bistvu to zvečer mrgolelo ljudi, bo nabito polno. Čez teden se ne dogaja nekaj dosti, je pa tak, da če kakšni študentski party, valjda je polno. Zdaj trenutno je samo mesto, se v mestu dokaj dogaja stvari, ker je obdobje tako imenovanega RCC festivala, kjer pač se vsaki, ne vem, kako rekel, ne vsako večer, ampak ne vem, za vikend so neke posebne predstave, dogodki, predvsem v tistem drugem predelu mesta, tam dole. Tako da ja, evo, nekako tako to zgleda. Dejansko tu pred mano pa je se pravi toto glavno križišče, to je neka glavna tram postaja, tu pa se začne Rumble Mall oziroma nakupovalna ulica, toto bom vam pokazal v ponedeljek. Tako da tako nekako izgleda mesto. V bistvu to je moja klasična pot, če grem peš od faksa. Kaj bi rekel, kar lepo mesto, drugač ful je zanimivo zgrajeno, ne, se pravi, imel boš eno zelo staro stavbo, pol boš imel eno stavbo iz 50-ih, pol pa eno stavbo iz 80-ih, pol pa kakšno novo gradnjo. Zdaj v Adelaidu sem opazil, da se kar nekaj stavb na novo gradi. Evo ga, primer stare stavbe. Ne? Se pravi, postavljene verjetno nekje v 1850. letu ali nekaj tajega, se verjetno bo nekje pisalo King William, ne, National Trust. Ok, ne piše točno kaj je to, ampak neka starejša stavba. Pole recimo, če prek ceste pogledam, ne, vidim, ne vem, eno stavbo, rekel bi, nekje iz 50-ih, ta bo očitno za podred, pol, ta, ne vem, kakva novejša. Aha, to je moja banka, med drugim Westpac. Ja, zdaj pač po glavni cesti nimaš tukaj dosti zavijati nikakih posebnih trgovin ali kaj takega. Ful pogrešam kako pravo kavarno. Se pravi,
nekam, kam bi lahko šel, pa si pač sedel kot človek, kelnar, da prije po tebe, naročiš kavico, sam pač tega tu ni, ker nima take kulture. Evo recimo, nekako tak izgledajo ulice, ful velike. In v glavnem tudi celo mesto je nareto v križ, ne, križ, kraž. Se pravi, vse ulice so pravokotne, druga na drugo. Se vidi, da je to čisto ameriški stil gradnje. Kar je v bistvu po eni strani pametno, ker se skoraj nemogoče zasgubiti. Pa, mislim, no kaj, enostavno lahko predvidiš, kako dolgo boš rabil od nekje do nekje, ker pač so vse iste razdalje, ne. Najlažje v bistvu je po mestu se premikati z tramom, ali pa če pač imaš avto s avtom. Gužve ni neke pretirane, zdaj včasih je na tramu, ne vem, v kakem rush hourju, se pravi zjutraj, ne vem, od 8 pa 9 ure rush hour, pol pa mogoče od okoli kakih 5-6 zvečer, ko greš folk domov. Enkrat sem dejansko videl, da so bili pač zastoji na cesti, se pravi, da sicer meni ni jasno kako, ker ni toliko avtov tu, da bi bili zastoji, ampak glej, se dansko tudi zgleda, evo recimo primer restauracije. Če tako gledamo, ne? Se pravi, meni vse to bolj kot ne češko zgleda, če sem čisto iskren. Evo, primer na moje leve še ene. Se pravi, to je neki varianta bar restauracije, ki se pač se tu sede, ne? Niti približno nekaj takega kot naše kavarnice, ne vem. Se mi zdi, da imajo dušo, da ne vem, naši vsaj nekaj dajo v dizajn, ne vem, da imaš posebej udobne stole ali kaj takega, da te kelner prije posebej postreč, ampak pač tega tu ni za videti. Evo, recimo primer še ene stare stavbe. Zdaj, načeloma ne vem, kaj je to. V odzadju vidim, da je še ena univerza. Pač, ja, Adelaide ima 3 univerze. Zakaj 3 ni jasno, pa jaz se jih hoteli pred časom združiti vse v eno, ampak kaj pa jaz vem. Evo pa recimo pogled na desno. Pa na levo. Tak, ameriško, ne, fino. Evo, mogoče še kaj java za danes. Ja, pa sem pozabil eno stvar. In sicer tukaj za mano je Victoria Square. In to je pač glavni trg Adelaida. Zgleda nekako tak. Na moji desni imamo Hilton hotel, seveda, na glavnem trgu. Čim dlje gremo južneje proti, oziroma čim dlje gremo južneje, te manj zanimiva mesta. Tako da bom drugič kaj več povedal.